sa ni Kabsat Severina sa napudno na ganti may patangatang ita dito'y manang biyanang drama dito'y YouTube channel Jen Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Gretchen Abon dita Hong Kong, kan amin nga Abon family dita Concepcion Solano, da Mara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastoy mantikuna ni Kabsat Severina. Dear manang biyanang, adaw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. Adda itsura ng angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre adda kwarta na isong adulat ta dagita gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka kanya ante, uncle. Ay. Di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka ditoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, uncle. Umaya kumagi-take out iti kanon mingam nakita kaya. Ala kayo, uncle. Dagdagan rin, Severina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay ang lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno siguradong awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Hanggang kasanungan no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na nag-chicks kayo idikaw. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa adi mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali ang lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adon a lugar tinapasyar yung Uncle. Ikuyog daktumang mga raw. Agtsapiro na. Ay, kat mabalilata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami, Jabuskaw. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pay inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samad. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay ka pa'y lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga? Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mau. Ay, tandaan ang dagitim bagakkan Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Amomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin na ti buok ka. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo, tay nakmatagirwar iti pensyon ko. Ha?
Agam, ada pa sa bali apapanak no, may irwar ko ti pensyon ka o binay. Ag sinatanton tamang ano, mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si madutak man nagdagang ti rumwar. Na, di naksamag kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay, nagpudot man sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapanta. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang upure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga rin natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Na maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyal, ter aramidin yaw, Manong. Kadi manang biningay, tiyo kuyog. Jakon inaways, na di namat lakayan. Masadaw nga agbiyahe na jay. Yuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita, wan. Ay, apay amasapol nga ilumbungam ngay ni manang bineng. Basta, di kan agdamag ka ba guys? Severina, darsam Unang ka, lumayag. Nala, mapantay nga rodan. Adayo ang lugar dito yun, Uncle. Wait, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umuna kan, taso maruno kami numadamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayaw. Amuna nga da asawa ka na kang. Ayos ka numatlat akin ko anak. Labnak ka nulatta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di tan tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro. Kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbagaan mo sana madlaw ni anting ada pang pangtudan nyo iti kwarta yaw. Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di namo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka na kan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit din umalmas. Mahal. Kasanun ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wait, basta'y karay madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Ay, man, nagpensyon kan? Ay, wait, manaw ti ka sa pulang. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi na mo't amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin nakid daw mau, ipaay kao. Ang yaman, anak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa mo itibiyag. Kastamlat ta ka na yun ay. Agida, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang.
May mayat matikas tuyan na ngam tin nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanan plano ngagsapol iti trabahong. Masadutak pa yung trabaho nanang. Sana balit ang dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Niyang kalisidro Kanayon na kaikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kuha na, di nakmabali na pagkudkudan day jay. Kadayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka diya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kinadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manayin. Idi awan chicks na, kas na awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natila tatapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangarot, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa ngaribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Niyang kalma, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay, ada pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibining angkal. Apay ni antay, ada jisilid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan, taamumad ka da imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa angkal. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo, tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan anday. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin mga na iti kwarta. Kan manipod itanggal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo da. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kain labak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Ang sikapan natin sagutwan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitila da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtatakaw kan sa mutay na nako. Saan mo ta? Ikikanak lang ng kalisidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan naka. Apay, adaya impadulin mo kan kuana. Awan, adang amin igam ko asikrito nanang. Isang masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto'y Adang amin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita, sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kajak ka no ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na.
Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina, pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitog mau, kanunungam, pagkwartaam pay. Ay ka talaga kasta, ah? Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano? Siyak tula kita kaan nan ti saan? Ay isa na mabali na di nakikan anang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada nga minaamuakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nangloko mo't na siya babae. Apay, anda timbagbaga na kan kaya. Pat-pat-simot na siya. Awan ka day, ulbod na siya anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigraak. Isong araw na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasayat na jay, basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay isa na. Bayam, tano agpinsyonak. Ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo nurayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabya na sumangsangpay si Severina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan, Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak na blackmail na kmay. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But-but nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbutong naladay jay, tapno makadawat iti kwartakin ka. Into na minsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbutong na laang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na ko ba? Into diyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglahingan dayjay babae. Tayo sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Ay, tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. At numamuan na tagpaisaw. Ayan nante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pa'y lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Severina. Nabayagan anubi na day dyan, te. Ubing kan napintas. Napintas dito'y ladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax langan, te. Te kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wan, di ka madanagan. Kadya akong ulitan day dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan, te. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan.
agpasuko na kon iti kabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti ba? Piling, apay ang ka dito. Si Kamat ang babae! Piling. Piling, agawitan. Hindi ka giskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbang katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da ah? Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim Abineng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidin ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay, ngayon pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na dyan. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isola ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray, tsakon ulitin na dyan. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod ang di pagdaw-dawatan ti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa lang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jati rumbang ka dagiti kabita kaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang may ti oras mauruday. Ha? Asino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinabalan nak na tumba! Boses kan langak-lang, ti bagay! Yung tipig sakit upimpay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan dahil ito'y babae, Rudy! Lumaban ka, Sibirina. Kabalam data. Awan bawal ko iti asawa ti ex-kota na lukmag kandak kala babae nga oray bakatan. Jack ni namnamang at dagayang asawa ti nakirelasyon na. Agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kaya't gapo iti kasdyan na pasamak makunak anakarmaak, gapo iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayam mo, Severina. Alagagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naragsakngal daw kada kayo amin, sapay kumata na salunat kayo akanayon. Kapadasan man, ikabsat Marta sa napudnanagan, ti may drama ita dito'y manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado, dita ang Bukaw, Santiago City, from Josephine Sabado. Ni Ramilin Morao, dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dir man ang biyanang. Adda ka aruba ka pasaray apalak. Nga da makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. Numabalin, jak kaya tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit, anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan.
Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga rod kwartada pagbayad na iti katulong. Ada do lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumay. No kaya na kag pinakita kami iti pasbo. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin. Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Diyak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo ah. Awan pa'y ganas mo kang kamay. Iso nga roda nagasawa ta tap nagkakampita. Saan mo ta kontrabida ka mo? Inkadlutaw tanay, malimmanan. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mike? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan uray ti amam, ado matan tirikriknaan na. Kasla marigatan ako nagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho, ano diyo kabaalan? Kapilitan mo nga ron nagtrabaho, ang tawag mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok ba't di aman nakaawat ka, nasimpot ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema rin ta. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adakat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunain. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawasyo kanitatang. Ay naiman nugutan di anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Na, kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatiwan ka ni Bering akaruba. Ay, awan pakibiyangan ni Bering iti dayta banag. Di mo maniramraman iti saritaan dayjay. Tamasuronak na malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadalan. Oray ko mano sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga rod, tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak nagluto. Kaya't kumutun taginan na. Aginan na kamutun nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaanak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol iti balay. Di ta ipanamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabali na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, taliya. Kaano na itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, sana naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mana, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kas na naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anay bag.
Katimbagam ko maitay kan kwa na. Ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laang nagtrabaho. Ang mga numaupay. Malabay tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni Tibabaunan. Kabaulang mataglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din nagtrabaho dito balay. Di naklamawatan mutin. Kaya't kunti agina na. Talyahin ton maminsan di monton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan, nana. Saan mat? Natamnay tupay day ti ko na. Pasensya, nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayaman na imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analay nga tanay. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilin nyo nga min mat Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto magtikunak nana, ta inurasak mat, tano agluto ak ijay balay ni, saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana, madinsa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagin na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. Nusanan apgad, naksag. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natangkan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot lang, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isan, apaan na, no'y katag. Ay, kwa. Nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan, di swelduan nyo? Sana bali, sano na dakal di sweldo tagbingay damot iti trabaho. Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak, Nanang. Iso di kayo mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw ako. Tawan ka no pang swilduda kanya ko. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam, di na magkabalan taglutaw. Urag luto lat aramida medyo balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan, ano kaya mo dyan ay? Itakit din tas sumurutak kada kayo nga gawid di balay yun nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, isuma ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si ti para dalos kan para laba. Nimat Janet ti para lutaw. Ay, wala, nana. Ne, agluto lang taramida ka. Kasta lang titulagan tanan ha. Wan, tani Talya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damat gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwada pay. De. Agasam man. Imbag man tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan ako nga da Java Road.
Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaw nun mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Sana kayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay, oray mo dyan anak mi ah. Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod ah. Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmadi. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan ako Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngam siya. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Ah. Iso nga one problema kan kuana. Apay na asap ti pabasulam. Si tamat tinangitin ang kadali dyan. Nay. Kano sika? Paglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo't bakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagidando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan taamangan no agkinabilda. Natangsit ka gaya nga. Ang patay ko! Ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungat inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan na pigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timba at anuman kay sa buwag mo kadakwada tapnog talnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akus ko silapan na si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanya. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agrom ka na. Anay ko! Ay, nahatal na kayo man! Anya kayo matyan! Hustan! Gusto na ital kunak na, di kang pinungo! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Ang ilisi ka, kapag di ka may ramraman, nana. Dahil di man! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti doa babaunan. Anay ko! Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlang na ita. Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati ang. Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Bering akaruba. Kahit anya ko maita. Di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsika Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsuro ak ngag-drive. Isuro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat na makasuro ti bakit? Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matindag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun. Agpaili ak matlaang. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan.
Aguray pa talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamart. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day jabiring. Ah, akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso kasursuron ko. Di mo ngamin maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isurunak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba akto day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't latlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat ta. Ha! Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day jabireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mau. ay, mabarin mo ta na. Hanggang, down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka no, matahulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya, ay di ka man. Kung nga ron dyan, anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan ng ngamin na jay. Sa sukatanda ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagisaw, ni Ronit umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Aday bagamikan ka. Adda kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan niyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Iso nga agawid kami. Aniya? Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli abroad, isa nagsapula nga niti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katita dan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga buyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manen nga episode iti drama Ama ng Biyana. Ngamsak ba iti amin makablawa mampay da Rolly Viernes, Christine de Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butan.
Manipod man nga rod kani kabsat Rico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anya managanwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya. Ken mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yung samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine. Bagay yu ti kasdyan, ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga gaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samot. Oray ibargin ko, no da kayo ti manggatan. Alam na lang, katangan niya ang tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo pala ay. Saan ay? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuin Gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan nagatang dayjay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayong matgayam tatang. Sumrag kayo aglabaak kumankat. Why, umay ko alaan nun tay ginatang mi awasing machine yaw. Mina balasang kaw. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbagan ni Rico kan kaya? Inla ko na maiti washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Ay, alain yung arudan no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak tulaangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alain nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak tulatan. Anya kamutan Rico? Inlakom gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't na imbagakan kan. Ala, sana balay, tana mo amaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw akong. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ide kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mat. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa ilaagnak nakam. Aramidan matlata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawang. Nay kat napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't nga isuksukat? Ay, boy. Amam hindi kalman, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yung awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat kin ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Ay, una yun day tanga asawak. Diyak mo ti aramidak.
Makapa-stress at talaga. Naimbag oras po, Manang Mina. Punta kami. Ha? Apay, buyet, anyat gagarayo. Kung may arabida rin, ti kabinet ti sirok ti lababo yo, Manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw, ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidain nyo, ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilutwak asidain nyo. Uno, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan, Manang. Alang arod, tain nakbit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang, Manang. Awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inedep mi pa'y laang. Adamat karne ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mari, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkel kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diyak ka mo day Na, ape di mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso ang pasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ang mudayta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan lak nga asawam. Saan akasta? Ngamkas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na plano, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang mag. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo ang mapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana ka po kanyak at dalamutin yung nga agi inaaya. Alang huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Diyak mo't limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak dagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Hinga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirong ba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-isong? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngayon no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, Mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masursurunak.
Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak, ha? Kan ultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya, imbag man takas na nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa ki asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo, bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pa kada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuwang ka. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na atag berbero kitinwang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman na iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga rodano kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Sana, nanang. Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayang nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaano ang... Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamada pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Ada kan pa na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day nga anak yu. Di naman imbagbaga kanya ko. Ay, ipaabak naman siguro di naglakwan na. Apay nga, agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kanina nang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman dagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul la maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan da na imbag, noom-nowan no saan taramidon da. Kan respetong matanay da asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad teso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitan lakmay. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang, saan kanyak? Sa baliak. So didak kontraen iti kayat kong aramidon. Apay adi ka matagtagaray, Mina. Itay pa'y lamad madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ina, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak.
Agpa-importante kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalinti kasta ah? Ala, Huston, di kan suman na Rico. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalintagang. Hinal daw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tay nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samod gamin makimarmaritis iti karo batira aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirong bangay bagak. Nasaysaya at lang nga agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya, pare. Ha? Anya flight nga bagbagamot, maray? Di maagap-apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Into no may alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, maray. Agawin akong. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Ag-abroad ka mo't gaya mo na jakambaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa na, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga bruda, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apeng ita ka lang ag-online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Gagapgapok kita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apaya di mo impakaamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akitwan taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sinang ibagbagam? Saan tamat na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingita, ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng tibagbagam, bakit? Saan ka diakasta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinata. Mina, di na ko masinaan. Pang-asim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taadan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Nagsakit. Narigata na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan tinagkurangak kenkwana, kayat ko ti bumawi, ngamanyan, tajak man lanay ka ni tigundaway, tadamutan kasukat ko kenkwana. Aklunak, asyak tinagkurang iti asawak, isodyak mapabasol no apa naramid natin ang panaw kanya, banag pagbababawyak, ngamanyan tanala daw matan ti amin.
Nga moray nagsina kami ni ti asawak, suportado ang matlata kadagitan na kukankwanak kat ti pagyamanak, di na ipaidam-ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! In your nose para ti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Iti drama manang biyanang sa balimanan nakapadasan timang nga ganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipod mat ka ni Rox Bravo, kablaawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet, saan napod no anagan, tintay patangatangay drama ita. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, ada ka anakak, anak ti Kabsat ko iti kinabalasang. Kat numabalin no anya ti kinaugalyan may idiubing kami, iso ti may pakat kankwana. Gapu iti panagsikog ti Kabsat ko abalasang, kas taunay pa ng dilaw ko kankwana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ne, anda kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito'y. Tani awan ka duwa na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Ayaw na, nangrunan no adanak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailahan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti